total registration activity over the 2 days, as we say, was 2.9 million. IEC ibika ukuthi konke kuhambe kuhle ngempela veke yokuzihlolisela ukuvota. Ngikuhlungu ngoba mangebeleta ngiyalufila ngeke ngisathola information ukuthi kwayenzakalani ngabunda. Bekhabo lomntwana weminyaka emithathu ekuthiwa wabulawa ngesihluku eMpumalanga bayela ngokuthi ngathana umsolo azange abulawe ngombana ukhambe neqiniso lonke. Every game it will be a battle that will be fighting for a good result. Bafana itha inyazi nakancane Rwanda eyokudlala emidlalweni wokulungela ukungena emidlalweni webhigiri yephasi. Baba kuhle ukuhlanganisa zindaba kodwa ku SABC 1 zesiNdebele lochani. Ikomishini yezekhetho iIEC ithi ithabile ngokuthi sandile isibalo sabantu abatsha abazihlolisela ukuvota ngempela veke yokuzihlolisa. Ithi bazengideni ndathu abakhulume nabasebenzi bekomishini le abanye ngabe bazihlolisa kokthoma kanti abanye bebajugulula indeshi zokuvotela. Umphathi weIEC uSayimamabulo uthi ubunengi babantu abazihlolisileko ngaba neminyaka ehlangana ne-18 nama-29 ubudala. uMamabulo bekakhuluma nababika Iindaba. Masewula Afrika phume ngobunengi uyozihlolisela ukuvota ekhethweni lomnyaka ozayo. uSayimamabulo uthi babonakele ngobunengi abantu ukuyozihlolisa kanti abanye bebazihlolisa nge-internet. The total registration activity over the 2 days, as we say, was 2.9 million. Eligible voters registering for the first time were 568,000. uMamabulo uthi kube nendawo lapho kubikwe khona imraro batsho bekunabantu bebakhandela abanye ukuthi bangazihlolisi njengombana bebafuna izenzelwa kodwa nabagcine bayithumbile ipileyo ngombana konke kugcine kuhamba kuhle. We hope that the community leaders themselves will realize the importance of allowing people to exercise their right to vote, even as they may have concerns about one or the other issue. Ikomishini ezijameleko yezekhetho ithi isazokumemezela enye impela veke lapha abantu bazozihlolisa khona kodwana ilanga belingakabukhutshwa. IEFF ifuna ukuthi ihlelo lokukhalinywa kwamalunga wayo asithandathu lilalelwe ligcwetha namkhana lijaji. Amalunga la akhalinywe ngokuthikameza umengameli uCyril Ramaphosa ngomhlolanja wanonyaka nabekhuluma inkulumo yobunjalo belizwe. IEFF yakhwela istage Ramaphosa ekhabe yahlezikiso njengendlela yokuchagalela indaba yephalaphala. Ikomiti yamandla namalungelo eParliament beyihlangene ekseni namhlanje ukuthoma ngokukhalima amalunga la kodwa iEFF ikhombele bona kuthwiliswe. Ngilokho kwenzeka kweParliament ngomhlolanja nonyaka njengoma iEFF khabe ifuna umengameli uRamaphosa athwesa umlando ngendaba yephalaphala naphezulu kokuthi amaziko ahlukeneko wezomthetho amhlambulula. Amalunga asithandathu EFF iParliament athwesa amacala ukuphazamisa ukulala kweParliament. Amalunga la afaka hlangana umholi wehlangano uJulius Malema, uFloyd Chibambu, uMarshall Dlamini, uMbuyiseni Ndlozi, uVian Phambo noSinawo Thambo. IEFF iveze bona ithatha icaleli yalisekhothe ephakeme kweyiKapa ifuna bona kujaniswe ihlelo lokukhalinywa kwamalungayo nakusale nokulala kumthetho ukulandelwa kwemithetho yeParliament. IEFF ithi ukukhanywa kwamalungayo akwafanele kube kuphakamisa imfuba zamanamba abo kanti ifuna ikomiti bona ilinde imphumelo yokutshijula kwemithetho yeParliament ekhalimako yekhothe ephakemeko ezokuphuma mhla amalanga 4 kuNobayeni. Amapholisa weMpumalanga athunyekile ngezehlakalo zomphakathi uzithathela umthetho ngezandla zawo esifundeni esi. Kube nezehlakalo ezilithoba zokuzithathela umthetho ezandleni enyangeni embili ezidlulileko. Esehlakalweni samva nje indoda yesola ngokubulala umntwana weminyaka esithandathu ubudala ubunhle Machiyane ithungelelwe ngomlilo beyabhubha ngempela veke emathapini 5 kwembombela. uMangebelethane Samuel Tsela ube ngomunye wabantu abahlanu abasola ngokubulala nokucwiya ubunhle ngomhayili wango 2021.
uMangebele Samuel Tsela ubethe ukubabazekako kwathi ekuhambeni kwesikhathi watshiswa amalunga omphakathi ubesolwa ngokubulala ubuntle owalahleka ngomhayili ka-2021 ekuhambeni kwesikhathi wafunyanwa abhubhile kwabotshwa abantu abahlanu kubalwa kibo noTsela icala ekusolwa ngalo uTsela lahociswa kwesikhatshana ngovela abahlinze kodwa unina likabuntle ufuna ubulungiswa. Ngibhlungu ngoba Mangebele ngiyalufila ngeke ngisathola information ukuthi kwayendakalani ngabundla njengoba nyala ngasekho nelokuthi lelicala litohamba njani nyalo ngoba inhloko yakhona lo mendi lwayenda letindo akasekho. Ngiyathuwelela ukuzithathela umthetho ezandleni bekodwa ukuthiwa unobangela walokho kungaveli kwamapholisa nakunobulelesi. The important is that the criminal justice seems to be collapsing, not responding on time, if responding indeed, because at times they don't even respond, and when they respond after the event. Amalunga omphakathi avumelana nakho lokho. Ngicabanga ukuthi abantu ba right ukuthi bathathe umthetho babekele etandleni tawo ngokuya kwami cause ngoba abantwana bayashona daily maphoyisa ngathi awayendi lokwanele. Mina ngicabanga ukuthi ingcono basala balekela ngoba labantu bahlala baphuma bonke. Kuthi into lesingasho ukuthi sebayayenda lamaphoyisa. Amapholisa aphenya amalungana nezenzo zokuzithathela umthetho ezandleni. Siyabacela ukuthi ba reporte kumaphoyisa bayekele amaphoyisa enze umsebenzi wabo ngaphandle kokuthi basiphazamise. Umphakathi uyayeleliswa ngezenzwezi ngoba nalabo abazithathela umthetho ngezandla zabo bangalilelwa zinsimbi. Ekhasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngesenzo sokubulawa kukaMangebele Samuel Tsela owayesolwa ngokubulala umoya ubuntle Bashiyane. Nakumbono wakho yalandela. Nomphakathi sowudiniwe ukubona inlelesi zenza umonakalo ngakabese sasa ziyabotshwa ziyaphuma khona. Kodwana asiteteleni amaphoyisa athathe umthetho obeke ezandleni zabo ingasithina. Umphakathi ube nephutha elikhulu ekutheleni bese bethathela umthetho ngezandla bese beyamshisa bembulale. Wona umphakathi kumele umbambe umhambise emaphoyiseni. Ukuthi amaphoyisa ayabereka ayababopha abantu ayababopha ababulali. Inkinga ilapha emakhotho. Amakhotho ngiwakhipha isinqumo sokugcina sokuthi akunabufakazi sokuthi umuntu utholakala nganakhala. Mina angeke ngisole lutho mzakathi nangabe mhlambe umuntu afele emaqiniso but into lebhlungu bese levisa abhlungu usubone ukufa umuntu afele lide ngoba khona ababulalwako babulalwe ukuthi mhlambe babasukela. Hayi phela sesikhathele ukwenzeka kwesigameko ezimbi. Umuntu mangabe ebonakala ukuthi wenze isigameko esibi emphakathini ufanele uvalele ejele. Noxaze likakhuthaza into bana abahlali bazithathela umthetho ezandleni kodwa babulawa kabuhlungu abantu ngabanqevu. Abahlali balungile bakhe babalungise nabo ngemixesha. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthweswa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Ragela phambili icala lokubulawa kwakaSenzo Meyiwa ekhotho ephakemeko yePitori. Namhlanje umbuso ubize ufakazi omutsha uSergeant Batho Mugula enguye wayedosa phambili ubotshwa komsolwa wokuthoma uMoses Biya. uSergeant Mugula utshela ikhotho bona ngemva kokubotshwa kaMoses Biya ngokusizwa abalingani bakhe ngokomsebenzi ababili uSibiya wabasala phahlala khona kanti bathi nabasazumana nomasizakhe bafumana iqephu lekule yamambala. Umugula uqinisekise ikhotho bona uSibiya wafundelwa amalungelo akhe nabekabotshwa. It was my lord the rights in terms of the constitution, and Buthelezi told the accused number one that he has a right to remain silent. He told him, my lord, that anything that you say or you do will be used as evidence against him. He told him, my lord, that he has a right to consult with a legal representative of his choice. Kulindeleke bona ufakazi wombuso aragele phambili nokwethula ubufakazi ngaphambi kokuba namaqotho wabasola amchuke ngombuzo. Daba nasenjalo siba ukulemukisa abanenhliziyo ezibuthakathaka bona inithombe ezikule ndaba zingahle zingabaphathi kuhle abantwana nabanye ababukeli.
Sithulisiwe isibawo sebhayili somsebenzi wesibanye Stillwater izwakala bona sahlaba omunye umuntu yasebenza naye ngomukho wambulala. Wathi bona mbulale wabe wafoda isithombe hlanu kwesidumbu sakhe. Ecala libelalelwe ekhotho kaMagistrata we-Eastern Area. Obuyinihelo le-FIFA weminyaka e-46 ubudala ubeke icala lokuhlela ukubulala. Icotha lakhe liba ukuthi icala lelisuliswe kobanyana bazokufaka isibawo sebhayili. Olififa kuzwakala bona wamhlaba wambuyelela umufi ngomukhwa ukusuka lapho basho wamvula amathumbu ngaphambi kokuthi alinge nokumqonda ihloko. Kokho lokhu wakwenza ukubukela umuntu wonke. Wathi nakaqeda lapho wafoda inthombe wabe wagadangisa namavidiyo nomufi. Iphiko lezokujushiswa komphakathi lihlela ukusiphikisa isibawo sebhayili. Nasibuya Ntolo. Ngeke kwakhonakala Branko ukuthi imali yayilobolo ikhambe ngomoya njengokutsho kweni batsho ukuthi iyatransferwa. Ayalandula amaqhegu athi imali yamalobolo ayengeze kwakhonakala bona bakwamkhozi bayithumele ngebhanka. Ubukele indaba zesiNdebele ku SABC 1. Nawe usanda ukufika siyakwamukela nawe. Indaba eziyatholakala ku YouTube na ku Facebook nazikuphundileko. Namba sikhambe. Namhlanje mbukeli siqala iphepha lesibili legeography nelesibili lesiNdebele ilimi lekhaya. Njengoba abafundi bazothola iphepha lesibili legeography zonke zobayelelisa kubonyana kuyini ekufuze bakutsheje under iphepha 2 yegeography. Number 1, we have rural and also urban settlement. So under rural and also urban settlement, umfundi kufuze azi bonyana rural and also urban kuyini bekwazi ukuhlukanisa between rural and also urban settlement. Bese we have function and also size and also complexity. Nomfundi kufuze akwazi ukuhlathulula bekahlukanisa between izinto lezi engizibaluleka. Number 2, we have economic and also geography in South Africa. So we have ama sectors which is primary sector, a secondary sector, tertiary sector, and also quaternary. Then step number 3, whereby we have image work. Under image work, we have our calculations, which is area, gradient, magnetic declination, true bearing, magnetic bearing, vertical exaggeration. Then number 4, we have GIS, which GIS is geographical information systems. So umfundi kufuze akwazi ukuhlathulula GIS bonyana GIS kuyini bekwazi ukuhlukanisa between ama-components we-GIS. Kanti-ke iphepha lesibili limumethe isigaba A, isigaba B kanye nosigaba C. Kanti-ke kulindeleke bona uphendule imibuzo emithathu okuzinkondlo ezimbili ezihloliweko okutshoko ukuthi ngizo-ke ozenze esikolweni bese nayini engakahlolwa okungasiyo-ke oyenze esikolweni. Bese-ke usigaba B nakusigaba C. Yelela-ke imiyalo yakho esephepheni kusigaba B. Ingwenyama uMabhoko wesithathu usejimeni lamahlelo okuvuselela umlando nendabuko yamaNdebele wakwaNzunza endaweni ezinamakhosi akwaNzunza. Leli khambo bekungilokuthuthukisa isikopilo nekambiso yamakhosi abadala. Kuleli hlandla bekakhambele kwahlanga eDelmas eMpumalanga lapha afike wachochozela amakhosi namakhosana ukuthi babekele isitshaba phambili ukulonda amagugu. Yamukelwe ngethabo nomhubo ingwenyama uMabhoko wesithathu kaMayitsha kwahlanga. Umnyaka lokuhlangana iminyaka eli-102 ingwenyama uMayitsha wokuthoma afuduka endaweni le wayonginzinza emthambothini eMpumalanga. Ingwenyama uMabhoko ibhodwele ubutho layo nengikhulu zikamasipalata weVictor Khanye ikhambe yokuphetha isigaba sokubikela amakhosi amadala lapha kulele khona ukhokho wayo ingwenyama uFene kaMkhephu owabusa khonapha bekwabamhlana ilanga licimako ngo-1961. Ukusuka lapho baphamukele nesikolweni sabancane iMdumiseni Primary School efundisa ngelimi lesiNdebele ukusukela ngo-2021. Kuyasithokozisa ke lokho ngoba ngakusasa sikade ukuthi kube ngini enizosidosa phambili. Ikhambo olidlulele eSimon Gondwe Sports Center lapho ingwenyama yethule umongondaba wokusebenzisana ukuvikela amagugu nobukhwari. Sisemahlelweni ukuthi sakhe isikhwama sesizwe esokwenzela ukuthi kwathina esijabe phambi kwenu kungabi ukuthi sihibe esijaba. Okhunye godu akuvezileko ukuthi kufanele abomasipala baqinisekise ukuthi isitshaba sakhe siyasizakala ngabo. Beka lapha kwahlanga inkosi yendawo yanelisekile
Kulithabo khulu bona ingwenyama isivakatshele namhlanje isenze nathi sabonakala bona sibabantu and amasiko sisawalandela. Njengekanyeni nanonyaka kuthiwa kuyayiwa eholweni lako nomtjharhelo ngenyanga ezako. Ngingumapande ethombeni wendabeni ze-SABC eDelmas kwahlanga eMpumalanga. Mbuyeli kusasa ungaphundwa lihlelo elinaba ngendaba esibuya nenyanda ku-DTT naku-SABC Plus lapho kutshejwa khona indaba yama-stockfela, imholiswano nokhunye. Asizwe nandi iwumo lendaba le. Uphelile umnyaka sikhathi sokuthi labe bebazibekela imali ngama-stockfel nemholiswano bayabe kwanje. Abogalajani bahleze emawugwini nzima baphazimisa amehlo balule nendlebe bafuna ukuzwa ukuthi sikuphi stockfel. Bahloke inhlona abogalajani sebakhukuthela nemizi lapho bezwa khona ukuthi kuza amalobolo. Angitsho esindwini bathi bangalobola kuthiwe imali kusafanele ilale ikhothwe bezimo ngaphambi kokubana iye ebhanka. Kulapho ke abogalajani basizakala khona esekuthiwa akulotsheliswane ngembhanka iyokungena kwakabani account imali leyo. Uthembeke kangangani umuntu loyo? Akanangikwelete ezakuthinge zidosa imali yelobolo leya. Ziyalandula izazi zesintu zithi ebhanka khona phinde. Because ngeke kwakhonakala Branko ukuthi imali yayilobolo ikhambe ngomoya njengokutsho kwenu batsho ukuthi iyatransferwa. Akukhonakali ngoba inobuzimo phakathi mtele yendlalelwe imiseme. Imali yamalobolo iya nabaphasi ngoba isona lokulobola uze bathi silinga ubukhazi imali ayibeke phasi biyibone ulangizwa ibikwa isasuka ekhaya lisayokulobola nilandela amanga bentwana ningaqedelani ngaphandle kwabezimu senza kokuhlanganisa kwethu ngesilunge. Indaba lengokuzeleko uzayifumana ehlelweni esibuya nenyanda kusasa ngesimbi yesithandathu ku-DTT naku-SABC Plus. Ngezemali, iranda libuthakathaka nalilinganiswa nezinye imali. Kezemidlalo ibafana ilindele umdlalo obudisi nayibambana neRwanda njengombana iyokudlala umdlalo wokulungela iphaliswano le-2026 FIFA World Cup kusasa. ISouth Africa ifuna ukuraga lapho igcine khona ngomgqibelo nayizokubetha iBenin nge-2-1. Nakusenjalo, iNigeria idlale ngokulingana neZimbabwe izolo. Lokho kubeka ibafana ebujameni obuhle bokuhlala esiqongolweni ku-Group C nayingabetha iRwanda. Nakhulu bafana ifike kuhle eButare njengoba nakusasa yokubambana neRwanda. Ibafana izozibandula nje kanye kwaphela ngaphambi komdlalo wabo neRwanda esebujameni besihlanu esigabeni senqhema esihlanganisweko njengombana idlale ngokulingana neZimbabwe emidlalweni wayo wokuthoma. Ngadelinye ilizwe elingakasebenzi kuhle iNigeria nayo edlala imidlalo emibili ngokulingana. Kwanje ibafana ngiyesebujameni bokuthoma ku-Group C. iRwanda isebujameni bama-76 ku-FIFA rankings kanti ibafana yona isebujameni bama-68. uHugo Bruce uthi umdlalo wakusasa uzoba budisi khulu. I said before the game that we are in a tricky group. You saw already Benin, I don't know which place on the ranking, but you see that playing. You see what happens with Nigeria, we see with the others. So it will be every game, it will be a battle, it will be fighting for a good result. Bafana yenze imchapho esiqundweni sesibili kwangena ikondelo ngakiyo njengombana beyidosa phambili ngamakondelo amabili elizeni. uBruce uthi bekafuna ukubona ibafana ibethe amakondelo amathathu begodwa ingangeni litho ngakibo kodwana uthi okuqhakathekileko kuye kuthumba kwesiqhema. You know, it's not important if you create more chances than goals or more goals and chances when you win the game. That's the most important thing in qualifiers.
We are cautious, but we are still confident at the same time. We know it's going to be difficult in Rwanda, but then I will give our best. Dlalo bafana neRwanda uzokudlalelwa eHuyo Stadium eButare. Uzakuthoma ngesimbi yesithathu ntambama kusasa ngesikhathi salapha ekhethu. Ngaphambi kokuthi sikhambe asilunguze ehlelweni sibuya nabazumi sizobona kuhambe njani. Sibu, uzumekile. Siyathokoza Thandeka silotshisa umbukelo khona mbala kuzumekile namhlanje ungomvulo hlangana nendaba esizibhetheko la kunoma walapha esifundeni seLimpopo olila ngesibhedlela sePhiladelphia lapha eDenelton uthi batsho isibhedlela lesi samchaphela uthi yana ngesikhathi achinga isibhedlela bekade athi uyokhipha isibeletho kodwana uthi konke lokho azakhe kusenzeka njengombana kunjalo ngale kwalokho uSpeakera omutsha womkhandlu kamasipala weJohannesburg uthi sele akulungele ukuthi angathoma ngomsebenzi wakhe kumasipala lo weJohannesburg siyokusonga ngalezi ezithi ziyanda izehlakalo zokuthi umphakathi lapha esifundeni seMpumalanga uzigwebele mova nje kuvela ukuthi batsho kuchiswe kwabulawa inyanga ekusola ukuthi batsho iyathindeka isehlakalweni esenzeka ngonyaka ka-2021 yizo-ke indaba esiziphetheko namhlanje sithatha zonke iy'ndambo sisa kusitshaba nobujamo bezulu sithokozile. Ubujamo bezulu mbala belandela nositshaba. Sitshaba liyathela lembukile kwenzakalani? Hayi kuyatshisa likhona nezulu akhe sichinge ngale ngentolo bese siyaraga. Umvulo muhle sithokozile ebusuku namhlanje nokho ke likhona liyafatheza nakusasa lisazokuragela phambili njalo nokuwatela asiqala amazinga okushisa sibone ukuthi kanjani siyabona ukuthi nokho ke kunemoya egijima kokhulukhulu uphakathi nenaga siliqale kusasa sibona amazinga okushisa siyabona ukuthi lisazokuragela phambili nokushisa khule endaweni eziningi na uqala khona ngapha ngeGauteng liyachisa kusasa lizabokalithela ngemva kwamadina na uqala ngale wece ugijime njalo uchike ngala ngesifundeni sakhona ngapha ngeLimpopo yabona ukuthi nangakhona lisazokuragela phambili nokushisa khulu kwamambala lifuthumele liyachisa ngapho ngemva kwamadina kusasa silindele izulu ngakulezo indawo ngeMpumalanga ngelihoboyini imbicane siyabona ukuthi lizokhamba liwathela kodwa liyachisa nakona uqale lapha emalahleni uqale ngapha ngesekhuna ngapho nokho ke likhona izulu ngemva kwamadina sihlogomele khulu kwamambala seliqale KwaZulu-Natal nangakhona liragela phambili nokuchisa kodwa likhamba liwathela lapha ngemzimkhulu Richards Bay lihle khulu kwamambala ngakwaZulu-Natal ngapho uqala ko lapha nyana ngeDurban uliqale ngeMpumalanga kapha uyabona ukuthi usemthatha wehle uchinge lapha kuRadrock ngapho likhona izulu kodwa likhamba liwathela ngemva kwamadina sihlogomele khulu kwamambala siliqale ngeWestern Cape ngedrobheni ngapho uyalibona ukuthi usekapa likhamba lithi ukuphulaphula ngapho Beaufort West lijama ku21 ngapho eGeorge lizabe lithi ukufuthumala kamnandi khulu kwamambala Western Cape lihle khulu kwamambala na uqala khona ngapha Bosana Land Carnival ngapho eCalvina lihle kwamambala libalele kamnandi ngephange Free State asiliqale Porterville siliqale Fixburg ngeBethlehem ngapho ngeVelcom kuhle khulu kwamambala ngeBloemfontein kokugcina ngapha ngehlakhweni intshingalango uyalibona ukuthi lisakhamba liwathela lichise kezinye indawo umlungu ubungela kokosi uthi iye zesiNdebele Thandeka. Sithokoze sitshaba kusasa zikhona indaba ezingesikhathi esifanayo kodwa nangelimi leSiswati. Nisale kuhle.